Selamat datang ngagai channel Tapang Bakumai tu channel bangsa Iban sukong me channel kita Iban Ngeringo ang ngawakia cukup jenaka ngasuh ketawa ngarap ke kita kapindah ngau jari tato. Ya, tapi pendengar selamat bertemu baru kita ke sekali tahu. Jadi boleh baru kita ngaku pengelola program Tapang Bakumai. Jadi ke sekali itu aku datang baru nampung Siti Cerita Pandai ya ke diberi nama Bala Ucu Aki Geringo main game Free Fire. Tusun kedua ke sekali itu bala pendengar ianya tusun ke penudi. Jadi terus aku ke sekali itu nampung ke kita cerita jenaka Bala Ucu Aki Geringo main game Free Fire. Aku datai bak ruai. Pada beluir kaki tu dah dua benung nyandiah bati yang tengah ruai. Hakai. Raya penglama aku ngantek seruai. Ya cepat lagi seruai. Udah buka aku ho sepuatnya aku ni aja seruai dia. Pihak aku tu dah dua tau. Lalu angkat ngayat ke telepon ya bati yang tengah ruai. Laban bati yang diajak melayan sidaya kuat. Oh oke. Aku terus main kita terus. Nak sabar mak ko to duam. Pihak ko geringo madah ke dempo nak sabar. Aku sudah tiga sama main game Free Fire. Aki geringo keterubah ya nak kiruah ke balau cowok yang main. Ya magak sibuk media. Sibuk mantuan bulu cia. Ya bad ini kita tujuan ke doam. Bahanganya kita doam. Pihak ko gentuang nanya tu dah doam. Aku dia tahu meh. Ya tujuan kita tujuan. 1, 2, 3. Ya tujuan. Pihak ko 2, 1, 2, 3 main terjuan. Nya, tahu mekiat tu gentuang. Ambil deh inti sampai bisa. To best 5, 4. Kena ada geringo. Udah. Bisa aku kabarnya duam. Beresu gentuang. Gigas terus sama J aku. Kok geringo nemu amatnya buat sama J. Aw ya kamat. Geringo to ngigas terum SMG. Apa? Nyembong suah geringo tuam. Bas 108. Pihak aku gentuang lalu madek sidai bisi mohon suah. Aw nyo capua sidai 3 main game ko cerita. Ada sidai nyo capua nyo nyawat kaki geringo. Ya ni mohon suah ucau. Kita aku ngate ya. Pihak kaki geringo. Nune balau cowok dia. Ana nyampu dah kai beti mak kami ni tau kai main kate. Te di ka main kate bak lantan dia nak kai. Te nai yang kate deh. Ko geringo ni malah kai ya. Apa? Kena ti mak aku doam. Pihak ko gentuang nyong ngapu. Ya isi sport deh. Nyawa sudah 3 aja kenyari di dinga barwai malamnya. Kita aku mahai di SPA ucau. Masa mahai SPA nya? Ko aki geringo namun nyebut tay ke SPA. Ayo, kayak tongan nga cau kami main. Pihak ako gentuang nyumeraya raya medaki geringo noni sidaya. Uco gentuang namo mainnya apa amen koheng. Uji kita dake gingo kita to ngajal. Ka ya pengahuah na tangkian. Kenya kita kap timah. Uji ake kita to tanya. To uhen sige kapahom po. Pihak ake geringo. Ngay babado nune balau cau ya. Apa lekat layan ko to doam gentuang. Mati aku tau. Pi.
Kita udah mati maneh lain beli aman. Beli bakal bawa dabai. Ko gringo yang lodeh telepon ya. Empat madi hati tu dah tuai. Nya me telepon ya. Abi lama ai liu. Amat ku to kamera tu dah gringo. Beli bakal bawa dabai ucau. Ukai singa chào đấy bữa đã bao nhiêu châu đạp nhà mô đấy có cái gringo cái nhà muộn châu ya kamay ang game nya au beli baka đấy gak ke đấy ngay ninga kami nyebut beli buat dabai raya pemadi hati tu dah tuai agi ka tu dah main nya dulu ke mati udah timek orang au nemu ngasuh apa dia hati main game tau apa lari tu duam udah makin semek zuan tau. Pihak kau udah gentuang main sudah lari. Nadai pek di tu cau. Kenyawam pahangnya lahi. Kami subau cau telan lekas tahuan nama do cau. Ko ake gringo maja nune balau cau ya. Nang sige pengawak ake gringo nune orang ko cerita. Dalam sehari ya nak nemu nak nune orang. Tahu teh kami alih lagi segi kasih ke dia kai. Hari tarik dengan cau kami. Uji nyungke tinggal di dia kai. Amai di nang cau kami. Ko gentua nyawa ke gringo. Pihak ya bergarau pala. Tahu mai kiam gentua amai deh tahu. Kenang isa sepuat. Pihak ko dua ngasuh yang amai mai kiat. Ucok gentuang. Tahu mai kiat. Bisa pakai di tu. Mayuan mai kira ke ucau. Ko ake gringo lalu nyungke tingak ngau tu tingak media. Ake to main mahit dengok pengiruap nak kai. Ko gentuang nemu nak lihat tu dah gentuang tu tone ake gringo. Ya makai ya kamat nune ya. Rino ake gringo nune balau cau ya. Nyadi penonton aja maku tau. Pihak aku gringo madak diri jadi penonton. Ya di tau tuau cau jadi penonton. Uji bantuan di uban kau tau. Lagi ake mahai sien. Sete uban 5 sen ucau. Kau ake gringo ngasuh cau yang mantu uban. Gaji 5 sen sete uban. Macam ake gringo tu. Macam-macam dia tu ake. Kau gringo nyumut tu dah tuai. Meda ke yang sesuat malamnya kaman none sidaya. Nya supaya udah siko dengar aku gentuang. Pihak aku dua madah ke gentuang. Uliah mendengar sikau. Apa? Pihak yo cau duam. Pai boleh kita pala seduai lagi au cau. Ngode bapak iko uliah ada laki ni gingau. Ko ke gringo none gentuang. Empai boleh aku tu akai kuat mal orang kai. Ko gentuang ni ma ke gringo. Uji amai di sompe aku bas hadau dengan gentuang. Nya kena di gentuang. Pihak ko ke gringo. Cukup rino ake gringo te sebut kebetulan ni. Apa? Siapa ni mek aku tarik? Siapa ni mek aku? Akai penyeparai aku tau. Pihak ko duam nyong apu. Pihak yang nyong kakai. Kasih lo cau doam. Pahai nak pada kedihai. Pahai ketega main pahia paya. Ko ake gringo ngelese kedua meda aleh main. Nak pada sidai kini mea. Ko gentuang benal mada kurangnya kuat. Ya kati dia ucau. Sidai ya bisi main karbon ucau. Ubat batu kulat baik sidai ya. Ubat koha bisi mu ucau. Nya ku mada tangkian pengahuak ngai dek. Nak dek mampe. Ukai aku mampe. Ya ko ke gringo ke ngai na nyawa gentuang. Aneh agak ada ke. Kaleh aku lagi. Mesti kau fokus main tu nemu dah ke. Kau gentuang madah mesti kau fokus. Berkenyawa main. Mimit timek kejuan kai. Mimit timek terus ningkap. Dadu nama berkenyau cau. Nyamai age nyadi dadu mano tu ge. Ko ake gringo larinya. Nunhe balau cau ya. Hei.
Nya de kumau rezeki ke. Ni ukai nya nemu ke. Pia aku gentong ni malah ke gringau. Nyamai age di ningkap sekali ucau. Ngaga di hempo mati. Ya pia lahi madel ge. Nyamai age ngaga di hempo mati na pia kita ucau. Ko ake gringau. Nyamai kode nyebuat. Nyanyian waratai. Ges pay de buas. Ko gentong benuang kamu kuas kerempu. Maya tu dah gentong tu benuang fokus. Nginciang kanime orang kok cerita. Sekali tak kentuat ake gringau. Nya begetal papan. Empat pemala kentuat ake gringau. Kentuat bakal kenaban kelungkiat. Nyawa angkat. Lari makayang balau cowok ya. Ninga ake gringau tu kentuat. Nyawa layah tu dia gentuang. Ditimai orang yang labang kiro lari ke kentuat ake gringau nya tadi. Apo? Malam kentuat itu ake. Pelaba kakulungke sekali pansoan tadi ake. Ko doa mampu iduang ya. Gringau dah ada sebengkah. Nyawa mampu mulut. Iduang nak de pampu ya. Ni nak nyium bau kentuat ake gringau. Gentuang yang ngapau. Mendak diri alih ditimai orang ketika lari ke kentuat ake gringau. Empat pemedi hati tu dah tuai. Nyau sengke kia telepon bat tiangnya tadi. Ake gringau. Semina lelaki aja mendauleh balau cowoknya. Game Free Fire ko balau cowok ya. Game Free Fire ko ake gringau. Rinu udu bermain game sampai kesanggup ngelodeh telepon. Beli bakal buat dabai. Beli megak bakal ake gringau. Gentuang kalah main labang kentuat ake gringau. Lalu mangkak ke telepon basegi tiang. Buah dabai nyamai dempak. Buah dabai nyamai megak dehagak ke tapi ya. Bye buah dabai. Cerita tu habis nakak tu aja. Ya bala peninggal semua. Jadi tu menakak cerita balau cowok ake gringau main game Free Fire. Awak ramai sama kita main game Free Fire nona sida balau cowok ake gringau. Awak ngarap kita bertemu baru bah cerita pandai kebukai. Jadi nak tu aja bala peninggal. Terima kasih sekali lagi. Aku pengelola program Tapang Buku Mai. Madah Kediri. Ngupuak dulu.